Kuba seGalatia sahluko 4 sitawufunza kusuka kuverse 12 kuya kuverse 19. Ngidawuthula ke nesihloko sekuzila kwethu kulamaviki lawa lasele lamabili. Galatia 4. Bazalwane bami, ngiyancenga ukuthi nibe njengami njengoba nami nginjengani. Kude kona lenangona ngako, kepha niyati ukuthi kwaba kungaphili kahle kwami lokwangenda ngathola lithuba lokushumayela livangeli kini kwekuqala. Kodwa noma loba buthakathaka bami baba silingo lesikhulu kini. Kumbe kuthi kodwa noma loba buthakathaka bami. Kodwa noma loba buthakathaka bami baba silingo lesikhulu kini, anizange ningethelele noma ningangemukeli esikhundleni saloko nangemukela njengesithunywa saNkulunkulu kwabashangathi nemukela Kristu Jesu. Pho sekushonephi lokho kujabula kwenu kwakuqala? Ngobe nanyalo ngiyaniqinisa ngithi kubebe ninemandla ngabe nakhipha emehlo enu nawanika mine kuze kungabe sengiguquke ngaba sitha senu nje ngekunitshela liqiniso yini. Yes. Siya 19 kambe. Labo bandvu banishisekela kakhulu lokho kungesiko ngenjongo lenhle, kepha bafuna kunivalela ngephandle kuze nishisekele bona. Bona kuhle kushisekela lokuhle njalo njalo, hayi nanikhona emkhatsini wenu kuphela. Bantwa bami, inemhelo ngani kuyawudzimate kwakheke Kristu kini. Amen. Amen. Isihloko sethu ke ngicela le presentation ye fasting and prayer nangemagama langifola sekugcineni kuba seGalatia 4 verse 19 kuyawudzimate kwakheke Kristu kini. Kuyawudzimate kwakheke Kristu kini. Kusho ukuthi sisazila sithandaza kulamalanga nayi indlela lekumele kube indlela yethu yekuphila kuze kubuye Kristu. Siphile ngekuthi Kristu akheke etimpilweni tethu until Christ be formed in my life. Aze Kristu akheke empilweni yami, aze Kristu abonakale ngalokuphathekako empilweni yami. So kuleli viki ke sizila siyathandaza kanjalo imicabango yethu ngifuna igcwale naliqiniso lelihambisana naloko kulesihloko sami salamuhla lesithi until Christ be formed in me. So sihloko lengicela kuhlephula kulesikhathi lesinaso ngihlephule kuleso sihloko leso nyalo. Kristu abunjwe kimi. Kristu abunjwe kimi. Umpostoli Paula usilandzisa ngaleli bandla noma ngemabandla aseGalatia lawabhalela lencwadzi yabaseGalatia. Uwabhalela nje sekuvuke bothishela bemanga baletha timfundiso letingasito letihambisana naleli vangeli lasebalemukele. So ke umpostoli Paula mawufunza ngicela ungifunzele verse 6 kuya ku verse 8 kusahluko 1 khona lapho kuba seGalatia. Ngiyamangala ukuthi senimhlubuke masinyane kangaka uNkulunkulu lwanibita ngemusa waKristu nasenijikela kulelinye nje livangeli. Ngicela ukunakisise lokho kulelinye livangeli. Ngicela sekunake. Kusho ukuthi kunelivangeli kepha sisahamba kungenteka udibane
nalelinye livangeli, nalelinye another gospel. Uthi ngiyamangala ukuthi seninetindzaba letinye letimnanzi ngaphandle kwaleli vangeli lenganishumayela lona. La kusahluko 4 la sifunze khona usitshela ngekuthi bekanjani ngesikhathi afika kubo. Ngenkinga labanye ke labathi bekuyinkinga yeliso njengaloku siva la noma yemehlo, uthi ngesikhathi ngifika kini beningakhokha ngisho emehlo enu ninginikete kulesimo sami, ninginike emehlo kuze ngiyochubeka nekushumayela lendlela lenangemukela ngayo kwabangathi nemukela Kristu, nangihlonipha natidzela ngangekuthi kube emehlo bekakhokhwa anikwe umuntu ngabe nanginika. Sewuthi ke la kwaseGalatia sahluko 1 uvele nje lenzaba uyibamba ngetimpondvo uthi uyathi kepha ngiyamangala bazalwane, ngiyamangala kuthi nine senihlubukile livangeli lenganishumayela lona, futhi uthi ngimangala ukuthi uyathi senihlubuke masinyane kangaka, so quick, masinyane kangaka nje senilifulathele lelivangeli lenganinika lona. Na verse 8 usho njalo. Ngicela ufunze ke na verse 8. Kodwa ke nakukhona umuntu noma ngabe ngithi noma ingilozi lechamuka ezulwini lofika nalelinye livangeli lehlukile kunaleli lesanishumayela lona, lo akabe ngulokucalekisiwe. Yes, uthi ke mangabe kukhona umdukisi lo saningenele ngekunyelela, loyo muntu loyo lothi ikhona lenye indlela yekukholwa ngoNkulunkulu ngaphandle kwekukholwa nguJesu. Mawufunza sahluko 3 usuke ku verse 1 nalapho uthi eyimaGalatia niloywe ngibani? Niloywe ngibani? Ngoba Kristu washunyayelwa kini. Christ was presented to you. Kusho ukuthi kushumayela kusuke kukwethula Kristu. Uthi Kristu washunyayelwa kini. But nyalo seniloywe ngibani? Kuthi nicale kumoya. Seniyawephethe enyameni. Nicale ngekukholwa. Kepha seniyawuphetha etentweni. Senibuyela ekwethembeni emandla enu, nethemba emakhono enu, nethemba imithandazo yenu, nethemba kuzila kwenu, kuthi kutawunenda nemukeleke kuNkulunkulu. Uthi maGalatia seniloywe ngubani? Leli vangeli ke lekweduka, leli vangeli lekweduka ngingasho nje ukuthi letinye tintfo letimcoka lobona ngato ukuthi hayi man uyathi ngathi sengililinye livangeli leli. Livangeli lelingasilo la Kristu likwethembisa happiness more than holiness. Likunika, likuthembisa how you will be happy than how you will be holy. Livangeli lelingasilo la Kristu njengalo ngibekisile nasekuseni kuthi mangabe kuyenteka nje inkosi iyakuthinza kona bekungakamele uthintwe inkosi ukuthi bese uyasimema for lunch bekungakamele ukuthi hayi inkosi ngithinzile mfundisi ukuthi ngikumeme utelantshini, bekumele nje sikwende. Niyabona bazalwane, kepha kakusho ukuthi silambile seswele. Mangabe ke bathi ke sengikunika umlayeto ke ukuthi in case kulomnyaka uyasimema ukuthi ayo ngiyanicela mfundisi nithi entodla ngicela ungangifakeli kakhulu pelepele. Ngafaka kakhulu pelepele. Hayi ukuthi ngiyaphathela.
but ungangifakela kakhulu pelepele azivani na pelepele wangehlula nje sisaphangelana ekhaya efishini lebe ina pelepele kakhulu wangehlula lapho so nanyalo ke azivani na pelepele leni ngithatha ngekuthi wafaka pelepele kakhulu le nkukhu ngeke ngiseva abunanzi bayo taba ngathi ngidlala opelepele kanti bengidla inyama so ke leli vangeli lelingasilo lisuke libe na pelepele kakhulu angesevakala loKristu gani phela umuntu lomcoka akusile breakthrough akusiko lokuthi into dami tishintshile into dami tilungile sicela le taste yalo Jesu ngoba kube Jesu njengalo umfundisi Mabunza athi kube Jesu akafanga esiphambanweni kube Jesu akavukanga ethuneni kube Jesu akehlulanga emandla ebumnyama all powers and principalities kube akakwendanga konke lokho kukholwa kwethu ngabe kulide lelide ngokholwa kwethu akusilo liqiniso ngenxa yokuthi sithole ama breakthroughs ngenxa yokuthi sithole impumelelo ukholwa kwethu kuliqiniso ngekuthi uyinkosi uvukile ekufeni uyinkosi thank you Jesus so ke labadukisi bafake aromate kakhulu bafake ba spices kakhulu kungasiko kudla kwakuphi akasho mina bafake ama spices kakhulu angasevakali lomnikati wendzaba kuya labanye boma ke ngangikhuluma kuphi boma ke labangithu baya ephathini bathathana out mabafika restaurant bayahlala baya order bayahlobisa bathi hayi iphathi siya celebrate birthday so uyabuda ke weta kuthi ngibani lo webirthday lamkhathini wenu bathi labo make lababili hayi ngumthwalo usekhaya ngomntwana usekhaya hey nesi how can you celebrate a birthday of a person that is not there so ke leli vangeli kuba ngazuthi livangeli limnanzi but lo Kristu man akekho kule celebration le kumbe kule celebration kuna Pastor Richard kakhulu akekho lomnikati wale celebration kuna le70 Paula ke uthi ke la ku verse 12 be as I am uthi banini njengami Paula uthi asibe njengawe unjani wena Galatia 2 verse 20 yini lena lathi asibe njengaye ngayo ngicela ningibekele nelesingisi ke lapha etulo isafunza indodzakati lapha ngeSiswati yes ngakho ke mine angisaphili kodwa ngoKristu lophila kimi uthi Paula banini njengami mine angisaphili nani ningasaphili banini njengami chobeka nalempilo lengiphila kulomtimba ngiphila ngekukholwa indvodzana yaNkulunkulu leyangithandza yatinikela yona mathupha esikhundleni sami yes ngicela ke la esingesini ngilandzele nje labo I nalapha eSiswatini ungabafuna ubathole uthi ke Paula ngifuna nibe njengami ekuphileni lelivangeli nginjani mine I am crucified with Christ I is crucified I no longer live but Christ the life that I lives in the flesh I lives it by faith
I lives by faith. I lives by faith. Sikhathi ngeke singivumele inkinga lenkulu lesiba nayo ekuphileni yinkinga yamine. Yinkinga yamine. Mine angendiwa nje. Mine utangifunza ungiconze. Mine uyangethelela. Mawuthi nje uyangethelela kunamine lapha. Awubati bantu kunamine lapha. So lo mine nguye lo dzinga siphambano maKristu, hayi nemthandazo. Udzinga kubethelwa. Udzinga kubethelwa lo mine ngoba lo mine wenda ube mkhulu uhlala etulweni letintsathu wethwana. Labanye bangasabi nendzawo. Labanye sebede space ngoba konke sekumele kube ngimine tinto tami mine atendiwa kanje tinto tami atiphathwa kanje teacher tami niyakubona mosibazalwane konke ecedzela konke lokuthi wena umine ngesikhathi kuvuka wakho mine nalo wami uyavuka. So labo mine baze batholana sekusuka lithuli lapha elidzakeni. Ngiko ke Paula uthi lingisani mina. Mine lo la khuluma ngaye umpostoli Paula labe bamfuna alethwa nginabothishela. Bekathi lo mine lona uma ngingafeza umthetho labothishela bebathi cha siyaniva lo seniphendukile niyakholwa. Nikholwa ngenxa ya Jesu. Bathi ke akaphelele lokholwa kwenu mangabe anathi sikhondwa ngalesi ngakhi. So make sure ukhonda ngelanga lelisemthethweni kuthi ilanga lekukhonda hayi lokuya ngalesi ngakhi nangalesi ngakhi. Make sure uzila kudla ngalokho semthethweni bekubhaliwe emthethweni kuthi uzila kangaki. Make sure uyanikela, make sure uyapha labahluphekile kuze ke kusindiswa kwakho kude uphelele. Kuze kusindiswa kwakho kude uphelele. So bebafuna ukuthi umuntu lo sindisiwe kufuna sibuke nema record akhe. Sicela kuhlola ukuthi uthi usindisiwe nje uya kangakhe esontweni ngeliviki. Uya kanye ayikho insindiso lapho uyadlala. Uthandaza kanganani mawugucile nje uthandaza mbamba lokhu serious. Uthandaza how long? Maybe 30 minutes uyadlala. Uyezulweni kaMxhosa hayi ezulwini. So nawe ke sewuthi awufake emandla ukuthi at least mangafanele uthandazele hour uyawuthi uguqile uthandaza uhle uhlola hawo baba longcwele siyabonga msindzisi wethu nalamhla Nkosi siyabonga ukuthi usigcinile nalamhla babe siyabonga egameni lika Jesu Kristu unemandla Nkosi wena lo wafa wavuka. So nzinzitela you are fulfilling a law. It's not talking to your father. Sewuzama through your own effort ukuthi ubonakale nawe ungumzalwane njengalokhu sizilile nje kube sizama kubonakalisa ukuthi si strong kanganani enkosini ngoba inyama ifuna kuthunyiswa. Mase uthola umphumela sebakubuta mntwana sekhaya ukuthi ye wena ngicela ningiboleke nje nga 10 pass ngidawuzama kunikhipha niyeva bazalwane. Ngiyabonga mfundisi Mabunzu ungikhulumele kahle ukuthi 2. So sengidawuzama ukuthi lolunye libe 2 at least. Thandazani singabi ngilolufishane loba ku 2. So sewutawuzama inyama iyafuna bathandekayo ukuthunyiswa.
iyafuna ukuthunyiswa. Uyabona Elizabeth mzukwana akhulelwa Elizabeth la kuLukas ahluko 1 mawufunza Elizabeth lithi iBhayibheli wenela kukhulelwa wabhaca for 5 months ngakhulela samdzala acabanga nogogo yebonini naku ngihamba ngiyadondolotela lesisu kana hambe ngiyadondolotela sengibreki bani bathi awuthini wahlala 5 months abhacile ake sewucabange kube kwakhulelwa mine ngisho mnembamba angithi uyabona ukuthi ukukhulelwa kwami miracle vele emazulu angihambele pregnant by divine intervention yey bengahamba yonke la kunemvuselelo khona ngithi bukani inkosi yenteni mangabe bekukhona lengakufaka ku social media bengasendela wonke umuntu ngihlale kubo YouTube kubo TV ngilethe focus ukuthi bukani uNkulunkulu wenteni bathandekayo ngibonakalise inyama iyafuna ukuthatha lidumo ngisho kungakendi wena kepha uyafuna ukudunyiswa bese ke bayabute labanye njengalo basibuthe sibafundisi babuthe wenda ngani nawe ungumzalwane bayakubuta bathi haye wena wende ngani kumbe uthola umsebenzi kumbe uthola ipromotion babuta wende ngani wena bani bayathanda wende ngani bathanda nawe sokuyasho ukuthi hayi sine besibambe izilo 21 emalanga singadli lutho Banuke se bayafuna nabo uthi hey nami mangamthatha lo 21 wemalanga khona lengaphuma nako impela uthi Paula niqale kumoya seniyawephethe enyameni letinto ticalwe ngumqalisi nemphelelisi kepha senifuna kubonakalisa ukuthi tipheleliswe ngenxa yokuzila kwenu ngenxa yokuba strong kwenu ngenxa yemakhono kwangathi uNkulunkulu who is the potter lokunguye lobumbako lokunguye losakhako kwangathi ekugcineni kwako konke bekungete kwabongwa lembita lenguwe nami bekungabongwa lo makhi walembita yes kwangathi ngachubeka kubongwe yena ngicela sisukumeni ke silungele 2:10 ngicela kushona ke ngingakagcini ku-Isaiah 6 verse 1 lithi iBhayibheli ngeminyaka wekufa kwenkosi uZiya ngambona Simakathi Jesu wethu utawubonakala when we learn to die and Christ lives through us. Kristu aphile lobu Kristu bakhe lakithi. Kuze kuthi ukukholwa kwethu kungasime ekuthenini ngithandaza kanganani, kungasime ukuthi emavesi ami ngimaphi, kepha ukukholwa kwami kusime ukuthi it is no longer I that lives but Christ lives in me. Christ lives in me. Ngoba kunetindvo bantfu labanye labangeke bakuthandze kukholwa so la kusena I kusagcwele lo mine ngikulenye nature reserve ngalenye ilanga lalabasihambisako la etilwaneni sewuyema lo mshayeli uthi ngibona na iphisi yesilwane lesele la uthi kusho ukuthi kulendzawo le somewhere kunelibhubesi seyema ke ngoba sifuna kulibona lelibhubesi but ke yini sisusho ngani ukuthi kunelibhubesi uthi le ndlela ledliwe ngayo lesilwane le part ledliwe kude lithambo lelisele kusho ukuthi bekubhasha libhubesi
noma singalibonanga kepha lesendo salo sabonakala kwangathi sekwendeke konke noma Kristu abengetabonakala empilweni yakho leyo breakthrough leyo restoration lokho kuthula latawukwenda la kwendako nyalo nalatawuchubeka akwende kwangathi bekungabonakalisa ukuthi makwendeke lokho kuyabe kwende Kristu Christ alone. Oh, thank you, Jesus. Nkulunkulu ongcwele, may you remove any ounce of pride. Konke lokungaba yi-sound of pride in our lives. Konke lebesingadwala ngako sitha kuye esiphambanweni kubethelwe khona kuze sithe uphuma sikhululekile. Oh hallelujah, thank you Jesus. Sithe uhamba sikhululekile from any heavy weight, because in you there is no condemnation. So we don't want to allow the enemy to point a finger of accusation and condemnation ngenxa ye-pride of our achievements and accomplishments. Thank you for the breakthroughs that we are going to experience. Thank you for the restoration that we are going to experience. Thank you for the victories that we are going to experience. But we want to count it all unto Jesus be glory. Mawuthunyiswe wena msinzisi ngako konke lokwendile lokwendako nalotawukwenda kusukela kulesikhathi kuze kube phakade naphakade. Libandla lithi amen. Let us praise the Lord. Praise Jesus.